Manipod man nga rod kini Kabsat Beltran san napod na nagantin tay patangatangay drama ita. Kastimanti ko na ni Kabsat Beltran. Dear man ang biyanang, adaman mat kapadasa kakayat ko pa'y drama ken ka. May papan iti nararamid ko iti kalabas. At datalentok nga kanta. Kat inaramat ko na ita ng gundaway kadagiti fans ko abab balasang. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Beltran, aldawan. Apay, di ka mapanagtrabaho ita ay anak ko. Ay na, aldaw man gaya man. Jak pala na ipapas ti maturog. Ngam agsapa maran. Sumrag ka iti trabaho mo no saan? Sumrag ka. Sayang mati aldaw ko no jak sumrag. Bumangon ka nga rudo na anak ko. Agmurmuray kan, tamangang kan no madamdama. Nakaluto ako. Ay na, unayan ay ti kasti apyag. Nagrigat tagbali na pobre. Tanod di kag trabaho, awan pangalami ti kanam. Naimbagpay ka dagiti babak nang tanagmayat ti biyagda. Uray saan da ngagtrabaho, agbiag dalat ta. Hangam no da tayo apobre ti saan ngagtrabaho, ay awanan. Maulser tayo. Ala, anusan ta at ti biyagda anak ko. Anya nga ikat saan tamat nga rodabak nang. Kaano nga tamat ta bumaknang tayo nanang. So adyak mangas asawa, takastoy mo ti panagbiag tayo. Lumakaya ko na baro ngam awan pailat asawak. Kat mga asawa kalata, ano kayat mo anak ko? Basta nagagat ka ngagtrabaho, mabiyag mo ti pamilyam. Manjak na nang. Mabuti nga iti responsibilidad. Tanda ni Jack to, may mapakanan ti bagik. Mangal alak pala ti pakanagmad. Ay, saan nanang? Ay, nagpunod. Huwag nga raw. Imulagat naman ti init nan. Di tayo mo't mabalin ti aglinang ta nakabantay ti bus tayo. Un nga ruda, agkanta ka man kit di manan Beltran. Pangikat iti banog. Oo, tangdanan dak agkanta ak manan. Ikanda ka iti pangmirinda pare. Agpasaw? Pare, ipangakat mo man tay Ilocano akantam. Agkanta ka, tay i-video ka. Ay kayo na, dahil talaga yam. I-video na ka raw. Ang mga makita na kanibos nga agbidbidyaw. Saan? Mabit lang mo. Pimanawan ni boss. Alang nga raw. Itanbiyag ko ti oras na danunen, ti inak isisina panawan kan. Dawat kuket di ka kuma lumlumda. Pare, kita ang video mo in-upload ko. Ha? Apay, in-upload mo aya? Pare, katning, nagadumag ti views nun. Ha? Ay, ngunyan peso. Talagang ag-viral day ta. Ta napintas nga minti pulsis ka, pare. Diyak nga rod ninam na mga ag-viral to'y kantang pare. Ado nga minti nang i-share. Nay, mayat nga rin ba? Sumikata kung ano kaskasanaw. Agkantakan to pa'y pare. Tay-upload ko man. Ay, sige Basta tayo pang merienda ka. Danag mo na yan. Beltran! Ay na, Beltran! Ayan mo! Andag dito yung kusina na nang. Agkap-kape ah. Ay nanak ko, ayan. Sikat ka mo, kaya mo. Kada adda masabat ko nga amamok ijay ili itay. Sikat idamdama ganda. Idayaw dati panagkanta manak ko. Wan time pusmot ngamin ni Jobo at Tomboy di kantak. Angam ti kamalina. Imbaga na pala construction worker akmat. Kastamot insurat na itipos na. Singer na construction worker kunana. Mayat ket di anak ko. Agbilib daken ka. Wanmat ka di ngam nagadon tinyaplo ni Jobo akantak. Pagkukwartaan naksamot tin na di Tomboy. Manulat itid na tangdan kung agkankanta. Pang meriendak lang. Adda ngamin mangmangag ko kahit. Mabali na pagkwartaan ti panag-upload iti video iti social media. Ha? So asyak langan ti mang-upload iti kantak iti account ko. May mayat pa Pare, agkanta ka man. Ta-videoan ka.
Ado ti request pare. Saanan pare? Nagkantak man. Siya ti mang video iti bagbagay. Ta iti account ko ti pang-upload. Ha? Ay, kato na pare. Mayat may na. Sige nga ron. Pagkantakan to. Ta ado ti mangururay iti sumaron na akantam. Ado ti fans mo pare. Uy, amok na ita pare. Kastoy gayam ti feeling ti sikat. Kaslaak artista ni ti panagriknak. Esos, agsasaron nun nagitagchat-chat kanyak. Ay, pilyak tayo napipintas. Tayo suda lang ti replyak. Bay amo na kita babakit kan lalakay. Ignore ko na kita. Nagitay chicks lang ti replyak. Beltran, Rabi, apay, di ka pala maturaw. Makarungrung ta cellphone mo. Diyak makaturog anak ko. Ay, sige, tarumarak pala ang nanan. Mapanak di balkon, tapno saan kayo ang madisturbo? Hello, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Makapainlove. Ha? Kat, kumusta ka? Ay, kastoy Nasaya at matlat ta. Uray kasano ti rigat ti panagbiag. Ay, Wan, ada ka di wayam intun bigat? Awisan ka kuma. Ada mat trabaho k na imi. Sayang mat kami ti maswildok na aglanganak. Manuaya ti sweldo mi ti may sangal daw. Aglangan ka, bayadak ti may sangal daw mo. Sika makaamu ka. Agsarak ti intun bigatan niya. Kaya't ka ngamin na makita iti personal. Inta mga nitirwar. Kalpasan na, inta agpasyar. Ha? Kwa? Awan mat kwartak. Siyak ti makaamu iti gastusan ta, Beltran. Di mo pa kadanagan day ta. Ha? Ala makaamu ka nga ron, Noemi. Pasensya, Noemi. Medyo naladawak. Okay lang, Beltran. Ay na, nagpintas na talaga ti boses mo. Uri saan kang agan kanta, makapainlove ta. Ay, main-inlove akong. Ha? Awan rakas na, ta awan mo't nobyak. Si kakidi amangan no adan nobyo, wano asawam. Single itan, Beltran. Aday di nobyo ng nagsina kami. Ang sa anak agwapo. Imposible akayatang nak. Sana balen, ha? Tinapatag, gwapo ti boses mo. Makapainlove ngamin ti panagkankantam. Ay, gayam. Apaman ang malpas tamangan di ti restaurant. Agawit ta iti balay mi. Yam amo ka ka nagiti tadakkel ko, well? Ha? Nay, kababain samot. Sana kabaknang. Awan ikarakarit ko. Basta agawid ta iti balay. Proud ak launay ngamin amang yam amo kan kakanagiti tadakkel ko. Kabagays, kanayon samot na narumor ni Beltran nga anak now. Kanayon na makita nga agpailik at nukwa. Wan nga rod kabagis, addan sa mapan na sarsarakan ijay ili. Asino nga Diyak amo adumad dagiti fans na ang mga wawis kankwana, iliblibreda. Fans na itay. Iti panagkankanta na iti social media adu ti maayatan iti boses jay ka anakam. Ayun kaya man niya. Nalaing nga may nga kanta jay ka anakak. Italang matmanad nga irwar na na jay talentuna. Wan nga rod inlumlumeng na day jay talentuna. Naimbag ta pinagkantada idi jay pagkonkonstruksyonan na. Impusda iso nag-viral. Kahit apay saanan nga trabaho. Din sa mapan makikonstruksyon ay. Diyak mo ununaan na mo ti mapan makisinsinnarak ngam ti mapan nagtrabaho. Ay kat bagbagam to Ibagam nga igard na tagtrabaho tapno makaurnaw iti pangasawa ng tao. Inkay gatang ti bagas kan si Dan tayo nanang. Makitsenda kayo, taal daw ti tsenda ita. Nay, nangalaam iti kwarta manak ko. Inted tay fans ko. Maayatan da ngamin una iti panagkankantak. Anya? Gatangan nyo amin na masapsapol diti balay.
Umanaymot siguro daytan. Una, sobra pa'y kit di daytoy Ngem, apay, di ka manen sumrak iti trabahom ita. Saan nanang? Masadot akong nagtrabaho. Nagrigat kag construction. Sana bali, tadamot fans ko amang mangtod iti kwartak. Di ka mang namnama iti it-itid daken ka, anak ko. Tanarigat no mairuam ti bagim iti kasta. May mayat metlaeng agtrabaho kalatta, anak ko. Saan nanang? Bambanugak la ti bagbagik. Agkanta akit di ngagkanta. Tapno umadupay ti fans ko. Ket umadumot ti mangtod iti kwarta kanyak. Esos, umawagan ti may sang agchat kanyak. Hello, madam. Hello, Beltran. Mabalin ka di nga awisan ka inton bigat? Agkita ta iti plaza, tapagam-amon ta. Kayat ka ngamin makita iti personal. Ha? Ay, kat una. Awan kwartak, madam. Pasensya Nakurapayak lang amin. Di mo problemain day ta. Tasyak ti makaamu, Beltran. Basta agsarak tawan. Ha? Ay, wala. Areglado, Madam Joyce. Mangan ka laang, Beltran. Di ka agbabain. Agyamanak, madam. Di nakman awawagan iti madam. Si kakit di man. Joyce ko namlatan kanya. Among Beltran, singar matlaang tinagbalin nga ex ko. Ha? Kasta ka de? Witness ko ngamin at talaga ti kumakanta. Naglaka at amain in love iti singer. Ha? Ewan, di mat ko nam nga awan pa'y nobyam? Ha? Awan pa ya talaga, Joyce. Ewan, alaom da ito'y. Naimbagla pang allowance mo. Di mat ko nam nga istambay ka ita. Wan nga ron. Diya akong simra ka di construction. Ta busy akbot nga minan nga kankanta. Nada ka sa pulam. Di ka kumaagbain amang ibaga kanya, Kwan. Ta si dada anak amang tad iti kwarta kan ka. Agkasarta ko man, Beltran. Namin adun nga da napasama kiti nagbautan ta. Saan kumapay nga itanoy, mi? Saan tapay nakasagana? No siyak, nakasagana akon. No siyak, saan pa'y? Pampanunutot ngamin ti inak. Ado ti an-an na yun na iti bagina. Kat, saan ta matabaybayan ti inam nga uri agasawa tanto? Basta saan tapay nga agkasar. Di ta ko maagganat. Adan samat nobya jay anak mau kabagays. Adamat nakitak akakuykuyog na di kalman abalasang. Kuna namat afans na kanulaang dayjay. Fans na lang nga magkibkibin da. Kuna namat akas jay kano ti kinadung mo dagi jay afans na kabagays. Ado ti kakuykuyog na afans na. Agkakanat a babae. Kunak nga rod amang pilin iti armon na kadagi jay. Ngam kuna namat nga aguray pay. Sapay kumata siyakla ang tinobyang Beltran. Sapay kumata di naktulukwan. Si kakit di Amang ano isukat naktaw. Tani, nakurapayak lang. Saan ko abas na irukmatibagikan ka, nukas ta ti aramidak. May mayat ko mga mino nagkasartan. Ang gurnungak pa Joyce. Jakmat kayat na sikat ang gastos para iti panagkasarta. Okay nga Rod. Sikat ti makaam mo, Beltran, honey. Mayat gayam ti adu ti fans na nanang. Adu ti mangtod iti kwartakin ka. Ibagam mantag paiso kanyak, Beltran. Fans mo laang dagijay wano nobyam. Fans ko lang nanang. Kat sa nakalalailo kayo iti tunggal maysa. Sabali tay agnagan iti noyme. Sabali pay tay Joyce. Dakil ti panagkurso na da kanyak. Ngam awan kayat ko kanakwada. Bagbagayak lay na, takababain mo. Kanayon dak nga ikan iti kwartak. Ay nanak ko, di ka lagbain iti kastangar aramidam. Nagbalin kan asadot. Manipod adamang mangtad iti kwartakan ka, anak ko. Saan anasaya at kasta? Agtrabaho ka, tapno adamot kwartam. Saan nga ruda na masapol, nanang? Aywan, kasangay ko inton Sabado.
At na mga sponsor iti birthday. Ang saan na dito balay iti pagbirthyak. Iti may sa kano a restaurant. Anya? Isungag sagana kayo, ta mapantay to nanan. Kakaiso na nga da mga sponsor iti kasangay ko. Honey, yamamunak mat kadagiti kagayam mo Iba nga masyak tinobyan. Noemi, di mo kumaya si dagtirupa may tirupa. Ha? Apay, iba inaksamat. Kwa? Beltran, sweetheart. Happy birthday, manan. Apay nga inagkam tinobyok. Anya nobyo nga bagbagamat? Kat no siyak ti akin nobyo kin ni Beltran. Joyce, Noemi, gusto ka man. Di kay agapa dito pangasiyo. Beltran, anya ti kayo tasawan da ito Pudno ka diti bagbagatay ta babae. Kwa? Di ka agbalin nga agraraman, si ka babae. Taamangan no anya pa iti maaramid ko kan ka. Pangaasiyo, ipagpagapuyo ko may tikasangay ko. Iba inandak ko mamit, di kay agapa. No di kay agsardeng, nasasaya at la pumanaw akong. Nay, apay nga agim impake ka, Beltran. Papanam, kan apay, nalpasan ay ati program ijay restaurant ang nakaangayan ti kasangay mau. Imanawak ijayan ta, aga-apa damutan. Pumanawak pa lang, tayo nakaagsapol iti pagtrabaho ki sa bali a syudad. Anya, apay nga'y akala at ti papanaw mo. Diyak kayat nariribo ka biyag nanan. Kayat ko tinaulima ka panagbiag. Di ibagbagatayan ko Tanag-deactivate ak iti FB. Bukod mo ti basit ako sinaken si arditi kwarto nga abangam adeng. Agyaman ak ma'am. Ada ka di down payment? Ay ada tangay ko na makurang ti kwartam. Sige, uray sa anon. Uy, agyaman ak madam. Anya trabaho mitayan? Awan ma'am. Agbiro kak pa lang. Sige nga Rod. Panawan ka pa niya. Tay nakagluto iti naimas asidain. Hello! Umay kapadigwan iti sidam, Beltran. Ha? Ay, agyaman na ka, ma'am. Awanan yaman na. Ay, huwag gayam. Balo akon. Ha? Balo agbilbero kitag balina. Katakunay-nay na. Ay. Di mat ko na maabaro ka. Well, madam. Apay, di mo kaya't tibalaw. Ubingak pa'y mo't. Adun to pa'y ti mangibagbaga aportis ko lang ka, no? Nga oray sinyo. Dakkel to'y balay ko apapaabangak, Beltran. Oray saan kang agtrabaho. Mabalain, tadakkel ti mahalak nga abang dito'y. Adapay sa bala papaabangak no kaya't mo ipasyar kantaw. Nagdakkel mat ngagpaiso to'y may sapay apalay apa-apa-abangam, ma'am. Wen nangina ti abang ditoy, dadakkel nga apartment ta gitoy. Kanada pa'y transient ko ay di bangir a barangay. Ha? Nagadumot ti papa-abangam mon, ma'am. Wen problema nga rod no. Asinon to ti pangipatawidak tawam mo anak ko. Iso ano kaya tanak? Si kantaw ti mang tawid kadagitoy. Sapay jakon agpaot dito'y lubong. Ngamin adan nadagsin asakit ko. Ha? Anyat sakit mo? Ay, ada cancer ko. Kahit saan ka nun ang maagasan. Urayak laangan ti patay ko. Anya? Agawid ka anak ko, tasangwam dagiti nobyam ditoy. Agkarasublida dito'y balay. Ibagayaw ta ng asawa ko nanan. Anya? Adda bakit anobyak dito syudad? Baknang abakit. Iso tipilyo, ta adayo baknang nagita fans ko. Anya? Ay tila sasawambot. Kan sana bale, ta mabalo ak tumatla adagos nanan. Anya? Taapay mo. Adda na dagsa na sakit na. Kat adda ka nung tanin tibiyag na. Iso ano mabalo ak? Sakto timang tawid iti kinabaknang na. Anya? Ay sus, di ka agdardara sudos ngagdesisyon anak ko. Agpanunot ka kuma na imbag. Nay, adda nagsardeng anapintas alugan iti sangaw, darling.
Ha? Ay sus! Adadan! Ay kunakno sanda matuloy nga agawid! Ay umay ka Beltran! Aglambang ka pailaan, Juan! Ikisilid ko ti paglambangam! Ni, apay paglambangan nak. Belinda! Handa kami! Ay, Belinda! yes sir! Juan, umayan sir! Mabit lang! Sino na dyan, Belinda? Ay, basta sumarag ka ni Tisilid ta! Darasam! Talaga sukir ka, Belinda. Kunak no nagnakam kan, ngam saan pa'y matlagayam. Nang iyawid ka lat tagayam iti lalaki diti balay ko. Ay, kuwa sir. Sorry, sana na maulit. Last day to yun. Ala, inkagimpakin. Tasukatan kan a caretaker ko. Hindi na kumamatikaten, sir. Maasi kayo kanyak. Belinda, anya ti kaya tasawon na ito? Ay, Ala, lalaki. Tulungam nga gimpakit tanubi am tapumanaw kayon diti balay ko. Inulbudan nak, Belinda. Kunam asikatiran lady dito, ngam caretaker kalagayam. sorry, Beltran. Ulbud kamat gaya mabakbakitan. Sorry ka din, Agawid tayo jay probinsya mi datalon ko ijay. Nalawat italon ko. Saanan? Ulbud kan tumot lang. Awanon ti patsyak ni bagbagam. Isungag sinatan. Beltran, maasi ka kumamot kanya ka. Di nakpanawan. Nailawantan. Ang mga nagsikugak. Agbinulan nakpay ngamin. Agtal na ka. Di mo mayalis ti alipuspus ko. Sanay, nimbag tanagawid ka. Kumusta kan? Apay di ka pulos makontak. Nag-deactivate ak, Jobo. Isumat na gaya ma. Kan sigurado nga rod. At di mo amuti naramid dagi jay duwang nga ex mo. Ha? Apay? Impus da kay TFB. Kat nagalas timbagbaga day jay. Nagado ti bashers mo pare. Anya? Iso ano siyak ti sika. Kasaritam dagi jay ex mo. Ta idilit da ti impus da. Takababayin kan. Anya? Sinapol ko nga ro dagiti nagbalin nga ex ko kat nagpakpaka si ak kadakwada. Kat ti pagyamanak na siyan damot kanyak. Iso nga indilit na tipos da may papan iti inaramid ko kadakwada. Naibabainak iti husto ngam jakmat kayat agpulkok. Iso nga inawat kulatan ti kasjay ang nagbanaga. Husto lang unay ti kanayon nga ibaga ti inak kanyak dagiti pamagbagana. Iso ang narigat gayam at talaga agdardarasudos nga agdesisyon. Nagbalin nga ro da leksyon day dyan nagdalanak, kat jakon inulit tinaramid ko. Alakastan, tigayem mo, Beltran. Alaga gayam ditan, tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manipod man ka ni Kabsat Mary, saan napod no nagantin tayo drama. Kasi manti ko na ni Kabsat Mary, dear manang biyanang, at dalalaki na kain labak iti kastaunay. Nagbalina kapaspasurot kan kuana iti amin na gundaway, kat binulsak nak tinakarwa panagayat ko kan kuana. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Lino ko naklang gayam Eugene. Inulaw naklang. Kunam nga ayatan nak nga mapayngay nga sa bali mati kasar mo. Pasensya ka, Mary. Awan marami dak. Pinikot dak. Jakpay kayat ti matay. Pinangtandak ngamin nagti kakabsat ni Angela. Dakas ka no ti pagbanagat no jak ikasar ti kabsat da. Kasano akpayan tatana, baka agsikugak. Saan? Ni ka matanagan. Ta din tumapasamak na ita. Saan kang agsikog? Ngata? Uy, patyanak. Sorry talaga, we. Nalaw anak lang. Nabartikak ngamin hindi. Isaan nalaw anak dahil diyang Angela. Ngam sikati talaga nga ay ayatek. Sikati arapahap ko ang asawan. Ngam awan maramidak. Isaan sapay ko matamaawatan na. Diyak amo no kabalak nga lampasan dato nga pasama kitibiyag ko. Pangasim Mary ha. Di ka makias asaway ti sabali. Ha? Apay nga lapdan nakat mga asawa ka nga rudan iti sabali? Pakasaran kan tumat lang. Iso nga orayan na kuen. Orayan nga? Kasano data? Duwa tayo kasar mo kit din. Kan papanamaya, apa nga kunam nga orayan ka?
urayan nak amabalo. Anya? Inka man ayaban di ka anakak ta mangan tayaw nildang. Inayaba ako ngam di namot kayak ti umay. Agsangsangit latan ni jay silid na. Apay, at sang-sangitan na aya. Ay, nagsinadan ni ti boyfriend na tadan sa bali nga ikasar na. Alya, ne, kaano lay di na udi ang nagkuyog na nakaragragsak na? Wen nga roda, iso ang nasakitan ni ti husto, ta biglaan ti panagsinada. Diya kamuano agpay so pinikot da jay lalaki. Kastamot istorya ni Mary kanyak. Anyan, kaasimat nga ro jay ka anakak ano kasta? Wen nga roda, hanggang talaga kasta, anya nga rod ngay, awan mabalain. Tanay, intun bigat ka nun ti kasar jay X na. Inka mga na Mary, may saldawan na di ka nangnangan. Agsakit kay ti kasta nga aramidam. Tati kasarda, uncle. Siyak tinobya nang sa baliti kasar na. Ay na, awatan mo tigasat mo, balasang ka. Pinikot da ngamin. Siyak tayo ayatan ni Eugene. Di ka basta mamatay, itanyaman nga ibaga na jay alalakay. Anyat amaw. Amang ano talaga alino ko nakalaay. Haan, uncle. Siyak tilab ni Eugene. Inagaw dala ang kanyak. Nabayagan ngamin nga kurso na dadya among naisunakat. Iso nga nagbaligi nga ng pikot iti boyfriend ko. Ha? Lukas ta, boss na, jay ikasar na. Wen, uncle. Driver na idin ni Eugene. Alya, ay kat ala awan mabalin mo ang kasardan. Awatem tigasat mo. Agpatibkar ka. Kat dilita malipatan da dya lalaki. Ta mga barwanan ka. Di mo baybay antibagay. Tapno saan kang agsakit. Eugene, love. Naragsak ka kadimot laeng ita tagasawatan. Unay-unay Angela. Oh, agpadata. Uray siyak. Diyak mailadawan ti kinaragsak ko. Siyak siguro ti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngabin kabukbukudan kan. Kun awanan ti makaagaw kan kakanya. Tagasawatan. Angela. Intaghanimon iti adayo a lugar, love. Agbakasyon ta iti uray makalawas. Tapno maipapasta ti aghanimon. Sige. Sikati makaamo, love. Mere, kanakan. Anyaman ti sang-sangitam di ta cellphone maon. Awanan, uncle. Naghanimundan. Talaga nga agasawadan. Ay na. Tapno malikli kam tagla dingit. Di mo buy-buyaan ti pupus da aladawan ti ex mo Ada masakitan kano kasta. Kaano nga tanga makamubuna ka, uncle? Basta likli kam pa'y naabuyaan, nagiti ipupus da aladawan da. Tapno makamubun ka adagaws. No kasapulan nga i-block mo ti ex mo. Aramidam. Tapno daras ka makalipat. Ay, Hana. Anya ngayon ti pangkunta ka kanya na no i-block ko, uncle. Di mo kunain, kayat mo pala ti maadaan iti komunikasyon iti ex mo. Basta, ada nagkinarian me kan ni Eugene. Subli anak tumatlang day dyan no mabalo. Anya? Unuhaan, baka no ag-apada nga katagsinada. Sigurado nga subli anak matlang. Ay sos, sana nasaya at ti kasta apampanunod Mary. Lipatem kit din ti ex mo. Ta sumapul kay ti sabali apakiin na yatam. Ano di ti mas nasaysaya at ngam ni Eugene? Uncle, iso lang ti lalaki nga na ikarikanyak. Iso lang ti lab ko. Ingga na tong palbiyag ko. Urayak nga agsubli kanyak JX ko, uncle. Maturo ka nang hila. Tayo nakpay agpaangin ni Jeteris. Rabiin, love. Di ka kadipay maturog.
Sana pa yung makaturog, love. Sumarunak to, Wen? Ay, sige garod, love. Tado siya. Makaturturog akon. Nabanuga ka nagkapo iti honeymoon ta. Ni Eugene ti umawawag. Ay, thank you. Mawag matlangan. Hello, Eugene. Hello, Mary. Naimbaga na biing. Kamusta ka? Ay, kastoy Kanayon nga agsangit. Kanayon nga mapuyatan. Anak nga makaturturog. Nagsakit nga kanayon datoy pusok. Karkaro idi nakitak jay pus jay asawa nga intag na kanyam. Nagsweet kayo nga nag-honeymoon. Di kagsangit. Di ka madanagan. Kapamarang lang lagi dyan. Ha? Mas napala pakisama ti asawa. Tapos sana gumura kanya. Baka mangag nakaidtangay. Saan? Tarimwara kiti silagmi. Nakaturogan. Ngam talaga ka di nga siyak ti love mo. Uwan, Mary. Uray katduak niya nga na. Si kalapta ti sapsapulat. Kailiw ka. May liliwak matan kanyam, Sana bali. Agkita tanto. Ha? Apay, mabalin ay ang kita tanga uray adan asawam. Agkit mabalin Apay kumaasa na mabalin ngay. Basta ilimod tawan. Lalaingan tati agiliman. Tapno awan to kimakadoktal iti araminan ta. Kaano ay ang amin nga mabalo ka? Umadanin. Isa nga orayan na, kwen. Tanong mabalo ikasar ka adagos. Mga manong nga tangay nga tawon sa kanto mabalo. May sawan no 2 taon siguro. Sana bala mabit lang ang orayan daytan. Kan mariknak, nakapsutan niya ang hela. Kan adong ti marikrik na sakit iti bagina. Kasta aya? Wen. Iso nga anong sam ti aguray, wen. Orayan na. Di ka makias asawa iti sabali. Sige nga rod Hanak mo't kit di nga agdardaras nga makiasawa. Basta orayan ka nga rod awan. Dardarasam nga rod ati mabalo. Nay, nagbakasyon ka mo't gayam direk. Kumusta nga'y baraw? Kaanaw asim mangput ka? Mayat tata si mampatak di kalman. Ay, bimakid ka baraw. At adamot na natimaar ka, hindi bimakid ka. Okay? Nangasawa ka, wano, baro ka pa Baro akpay tata. Aumat ngayon mailawan kanyak. Oo. Napili kan samot nga may nitagbalin biya. Saan mo tata? Kan jak ngamin masangot ti agaram. Bisiyak ngamin ti trabaho ko ti abroad. Ay, dahi talaang Angam dahi. Kita mata amang mabaakan ka baraw. Ngam no kayat mo jay ka anak ka. Armaman kitay. Anday jibalay may. Saanan anagaw awid ijibalay da. Ta saan da nga agkaalaan iti may kadwa nga asawa ti amana. Ha? Asino tata? Ni Mary? Wain baraw. Anday di nanobyo na. Ngam nagsinadaan. Iso nga armaman kitay. No, kayat mo Tanarigat mo no saan mo akursunada ket irit-rito ket dinkel ka. Asino nga imat ti saan nga kursunada kan ni Mary ket nagpintas? Ay armaman nga ron baraw. Kababain samot tata. Baka jak may kari. Ay ket padasim latang armen Anyat amam. Amangan no si kagayam tinaikaray aparaken kuana. Sige nga rod. Padasak tuman na pasyaran. Sorry direk, ngam saradon datoy pusok, hanakon nga makiinayat iti sabali. Ha? Agbirok kalangan iti sabali nga aramam niya. Pasensya kan nga tal talaga. Uray kastati ko nam, sana klatta mapukawan tinamnama Mary. Ala, awanan nga talaga ti planok nga makiinayat. Promise. Basta raman kalatta Mary, agsardang akto siguro, yunton makiasawa kanti sabali. Apay, anyat ni mo pangayatan ka ni Derek ket nasingput abaro na jay. Napintas ti trabaho na ija abroad. Ta siman ko naman.
Anya palat sa pulam dita. Ang kumat nga yayatan, Uncle. May mayat-mat nga dayo ni Derek ang amjay ex mo. Anya mo't jay ex mo nga istambay. Ay, bastahan ako nga makainayat, Uncle. Ay di ka man nagpili-pili, Mary. Aklo namkit din ni Derek. Nasingpait ang baruday jay. Manmanaw tikaskan kwa nakasingpait. Nagagit pa'y. Adapay balay nan. Nagdakal day kay patpatakder a balay na. Hanmat nga day tati pangrukodan kan ni ayat. Hanak pa'y ngamin nga nakamove on. Makamove on ka, babaan ka ni Derek. Isung aklo naman. Kita, no di malipata madagos ti naramin jay ex mo ken ka. Isung nga agpanunot ka na imbag ka anakan. Di mo pilitan, no talaga di nakayat, lakay. Bayam nga iso ti mangedeng iti dayta. Di ko namkit day, day jay lata ayo jen, tiada ti panunot na. Agasemmet ngamin tinakunan ay, urayan na ka no nga agapa di ex na, kanya asawa na. Tasigurado ka no nga agsinubyan da. Anya? Kanakunan na pa'y, ano mabalo ka no di ex na, agsinubyan da. Ay, una yan. Talaga nga roda na inlabla una ni Mary iti ex na ah. Wan nga raw. Nangasawa lang nga rodan. Ngam di na pala iwaksi iti panunot na. Agad, saan ba't siguro akas ka rin na ah? Iniinot tulat ta siguro ah. Di ka gana at lakay. Makamubun tulat ta di ka anakam. Rumarak man pa yung love. Kuyugak ni nanang ko amapan nagpa-check up. Ala umon jay lukan. Tasuko namun ijay balay da. Tapno saan amabanog ni nanang. Well, love. Ang kurang samat gayam di kwartak. Ay katikan ka. Inkalatan mga ala ijay wallet ko. Amo mati ayan na. Manungay ti alak, love. Ay kat makaamu ka. Numanuti ka sa pulan ni nanang nga agpa-check up. Iso ti alaam. Agyamanak nga rod, love. Talaga nagsingpet ka. Sa anak nga babawi ang asawakin ka. Awan nga tati nakakitakin ka asimrek dito hotel, Mary. Awan siguro, Eugene. Si kakit di ah. Baka ada nakakita kanyam. Di oray man adda. Di dakmat lamay lasin. Ta nakakalugungak. Ken ada face mask ko. Ken nakasedsak. Sa bagay, oray siya. Nakamasakan nakakalugungak matla ang tatay. Oh, kailiw kan, Mary. Ay, oray siya mata. No amom lang perme nga ililiw ko kanyam. Ngam sa balimat nga minti inasawam. Oo, di kagsangit ah. Di mat imbagakken ka, apinikot naklang di asawak. Kan adda tulagan ta, saan? Oray addan asawak, tas sikarat tati ay ayatek. Kan ti may sapay arason, no apay nga intulok ko apinikot nak ni Angela, tapno makaurnungak. Ha? Kan tapno tawidak to ti kinabaknang na. Datang tumot lang ti may ranod no kaskasano. Isa di ka makias asawa iti sabali, wan. Urahin nak, wan. Uwan, si kala nga talaga tilab ko. Hangko nga maibawing iti sabali tirik na kanyam. Ay, uwan, ada nga nagkulit nga mang araram kanyak. Hanak nga sarsardangan. Imbagak lang arudan nga sardangan nak nga araraman ngam nagkulit. Agkarasubli ije balay da angkal ko. Sino mo day ta? Karo ba may matlaang ah? Si man ije abroad. Pangasim, di ka agpapaaram kan ko na. Nupasyaran na ka, papanawa madagos. Uwan, hangkang agdanag. Awan matlang tirik na kanya na. Si kalat tati panalo ito'y pusok. Promise mo, ha? Sana balay, mabiitan ti panagdanata. Kumapkapsutan niya ang hela. Kumarkaron di sakit na. Ang mga dinan abutan na dyan iti makatawin. Sigurado nga ta. Wen, umadanin ti apit na dyan. Isu nga umadanimit ti panakabalok. Agden natan ton. Ano samlaeng nga arman ni Mary Barok?
Ta kapudpudutan pa lang amin ti panagsina da iti X na kahit. Iso akas jay. Wen tata, bawatak ni Mary. Kanamok, kaya't naktumot lang. Marikiriknak data tata. Di ka madanagan, tatulungan ka. Kanayon ko abagbagaan di ka anakak. Mga klonken ka. Mayat ko mga rod na klunan na kon. Sakbay nga agsubliya ki jay barko. Kaano aya, ti panagsublem barap. Into no may abulan pa yung matkit di. Ala, sarong karam iti minalam ni Mary. Tapno matinag tirik nanakin ka. Imposible, adi mo mapaayat jay ka anakak. Iti kasta kinapuner mo. Patsag amain labtumot lang kan ka jay ka anakak. Sapay la ko matata. Love, kumatang taman iti motorsiklo. May mayat nga irusot iti traffic. Anya, kabut-butang samat ti motorsiklo. Saan? Depende iti agusar dayta. Kan depende iti motor. Tayo nangina ti gatangan ta tapno may mayat. Katala sikat ti maka mo, love. Sino dyan nakamotorsiklaw anang dagas ka ni Mary bakit? Jak nga rodam mo lakay. Nakarikap mo nga min dya helmet na. Sana makita ti rupa na. Naglokan. Sino nga ito dyan mangimot motor ken kwa na? Di na ko naan nga daman sa bali ano ubyonan. Ay, jak ka mo lakay. Nagkatawan mo dakis na no damanan baro anubyo na. Tapno makailiw-liwag mo tan. Wen ang mga nutila pakirel-relasyonan naman ditan. Madamdama lukwen damanan. Hindi ko madirect ti kayat ko aparakin ko na. Nasingpot. Nagagat na dya kalugaran tayo. May suro mayat ti puso ako nada. Uray kayat mau no di namot kayat. Awan mabalin mau. May mayat dito apagditan ta. Adayo ba si talugar? Wan nga rod Iso na lang tama bano ka nga ag-drive iti motor. Saan? Madingamin no jay kotse ni Angel at usaran ta. Amang ano at makakita. Naimbag ti motor. Saan daw na yung mabigbig? Ay, sabagay matkit di Ay, kastoy latan nga ka na yun ta aramid ta. Ilibli basta ti agkuyog-kuyog. Basit la pa nagura yan, Mary. Mabalo akton. Wen makaurayak matkit di. Basta ti kanayan kung ibagakin ka, ha? Di ka magkias-asaway ti sabale. Urayin nak ang mabalo. Apay, sino dyan mangyang angkas ken kay ti motorsikla o Mary? Saan laanam na minsan na nakita may ngayon lugan na ka? Kat boyfriend ko uncle? Sinaw a boyfriend mo? Taga-anaw? Taga sa bali nga ili. Limbag ano nasingput-mutlaan? Uwan Isa siguron ti kasi singputan nga lalaki ito'y loson. Nay, tama. Tama nga numaul at tinapasamakin ka. Madamdama, agsangit-sangit kan tumanan. Haanan, uncle. Haanan. Lakay, mangantayon. Mere, umay kay manganan. Ay, apagisaw. Marik na akong tibisin ka. Mere, umay ka manganan. Nay, agbakbakwar mo di ka anakam lakay. Apayan, Mere. Anjat mapaspasamakin kan. Min kakitaan masikog samad tan di ka anakam. Ayabam nga rodan tinobyam dito balay. Kasaritak. Taday, masikog kamot gaya man. Busy pa nga mintad ta, uncle. Ay, basta ibagam. Kayat ko makasarita. Sana mabali na may tantan di umay na dito balay. Ibagam, tay kuyog na dagiti dadakil na. Tapag sasaritaan tayo, hindi pa nagkalay sayaw. Inak man, makiatindar pa iti kasangay ti kumpare, love. Agawid akmat ladagos. O sige, ngamjay ko ti usaramon. Tani nagalis ti dalan. Tumanuto, love. May mayat di motor, ta iwas traffic.
Sa nabalay, taagan anadak, love. Nagamit ako ng paray. Itunod ka na, paray. Tanay, nabarsag kan. Warsaan, maturog kan iti balay. Sana, paray. Kabalak. Di ka matanagan. Makasangputa kasi kakarad ka di balay, may. Nay, andat saksangitan ni Miray. Nay, diya ka mo ah. Ay, umay katasit gata. Nanay. Eugene. Apay nga bati na kami matan. Apay, sino ayo dyan ti sangsangita, Miray? Diya amad to si Kuko, Uncle. Nadisgrasya ka nukat na tayan. Anya? Sino ayo dyan? Ni Eugene na nga ex ko. Anya? Anya nga'y itan. Agsikugkan abalasang tanatangken mo't ngamin ti ulam. Uncle. Liblibas mo mo't gayam tinakisinsin narak iti dayjay alalakay nga uray ng asawan. Di ka lang nagpampanunot mo't tahan ka nakan. Pakawanan dak, Uncle. Nagbidutak. Nagbasulak. Nagpaiturayak nga miniti na laos nga panagayat ko kin ni Eugene. Yala, awatam ti kasta nagbanagam. Anya ngay, inlibas mo mo't ngamin tinapan nagpasikaw. Sayang ni Derek. No iso kumangamin ti inaklon mo. Mayat kuman ti biyag mo ita. Kat awagan nyo ha, ta ibagayo nga umay nakpasyaran manan. Ay saanan, kababain. Naimbag kumaano saan ka masikaw. Kababain ti mangiritaw iti masikaw. Impas ngay ko nga rod anak ko kat nagpursigi akan nagtrabaho para iti masakbayan na. Iso nakigasangga sa tak iti balasiw taaw. Dangkal kan antiti nang ibatsak iti anak ko, kat itadakkalan kan agis iskwelan. Sa anak matan anakin nayat pay, ingari kiti bagik at tilatan anak ko ti pangibukbukak iti atensyon ko. Alakastan, tigayam mo, Mary. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manipod man kanikabsat ining san napud nanagan tintay patangatangay drama. Kastimanti ko na ni kabsat ining. Dear man ang biyanang, adanak ko ijabroad. Kat bayat ti kadana ijabroad, nakasarak iti chatmate na nga afam. Kat excited akla unay amadaan iti manugang a foreigner. Iso ngayon palpalastog ko dayta kadagiti kalugarak. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Ining, ayan mau. Tayo cellphone mo, adda umawawag. Sino day tayo? Ni Sophia nga anak ta. Dara sa maata mga nunapatag ti bagana. Song bata mo, dadak dito'y banyo. Tsak final pa sa nagdigos. Hello, anak ko. Hello, Tatang. How are you ngayon? And also my daughter, how is she nga? Ha? Ay kita, mayat lataa anak ko. Tang, I will be sending a money tomorrow. You go to town and bring out my pawitan niya. Ha? Ay kituan pagyamanan mi anak ko. Ang apay ay nga umaninglis ka, Sophia. May kawaak. Ay kagagangay na, tada ka nga ro dito abroad. English mo nga minti sa umi dito eh. Isunti na kairwama. Ay wan, where is nanang ngay? Ana, agdigdigos pailaang anak. If she will finish her take a bath, you give her the cellphone I want to talk to her. Ayat ko na ti anak talakay. Ay, kasaom, anda ka no, ibaganakin ka. Hello, Sophia anak. Kumusta kan? It is all right, ananang. Tomorrow, you go and get my pawit ikuyog you the tatang kanta anak ko. Then, you go and eat in the restaurant ay katwa na anak ko. We will go tomorrow. Ang apay, you receive already your salary. Ay, anak ko. Yes, ananang, yes. Okay nga rod, anak ko. Thank you again for your pawit. Take care always, anak kong.
Where is Rhea? Kasaritak man tanak ko. Ay, she is sleeping, anak ko. You call later na lang, anak ko. Sige nga raw, tagtrabaho ak man ng nanang. Bye-bye! Bye, anak ko. Take care always and God bless you, anak ko. May sakamat nga umaningles, ineng. Makapaalis mo nga minja anak talakay. Ang mayat mo, no aging list tayo sagpaminsan. Tawan mo't dakas na. Mayat kit di tapno maasa ti di lang aging list. Anya tamom, ang mga numakamanugang tanto iti foreigner, di makapraktis tando bilang lang. Ay na, sana kaya't jay anak ta ti foreigner. Pag ko naamat, ngam no bilang di na kaya. Di siyak to, numabalo Na ay, nagalas ka ti kastang ibang bagamaon. Si bibiyagak pala nga asawam, yung kastante ibagbagam. Pasla kayat mo mabalo ka. Si kamot, joke ko lang mat. Di ka lang maangawan lakay. Sophia, maturog kan, rabiin. Umuna ka na maturog dalain, ta makichatakpay. Maki-video call lakpay no madamdama. Asino nga min ayati kanayon akachat mo? Makadkadlawa ko na. Nobyong ka di jay kanayon akainawag mo. Windalen. Puriner. Ay na. Awan mo kididakas na makiboyprina. Tabalasa nga mat. Pudno nga danak ko ng balasa nga klata. Tawa masawa. Wan matkit di ngam ni, kita di kagdardara sudos gayam. Tani, di mun sapay nakikita iti personal ti bagbagam anobyom. Ay nakita kami to kano, Dalen. Nagkita kami, agkasar kami. Ay kat nasayat nga rod kasta. No talaga single ti nobyom. Gawin na? Sure hate mo kidi nga single ta. Inyam amunak pa yan iti parents na di nag-video call kami. Kasta kat nasayat nga rod kasta gayam. Ngam, amuna nga ada anak mo? Wana muna. Awan inlimad ko kang kwana. Kat kunana nga ayos lang. Awan ka no problema. You bring me mandabaso, husband. I will drink the water. Na, anyat naknakan mo, ineng. Apay akong di English ka. Isot bilin di anak ta. Masapol ka nung agpraktis tan nga English. Tayawid nanto di foreigner anobyo na. Anya, apay adan nobyo na aya. Adda nga rutan. Foreigner ka no. Kun uray di apo ko ta. We will teach her to speak English. And also you husband. Kas kala nakatukno iti atang iti kasta nga raramidam. Di kalagbain. Aw-away to'y ayan mo ngam kundi English ka kiteng. Ay na, ingulakay. There is nobody in speaking English. Mayat kit di tamakasuro ka nga English. Anyat amom. Ang mga nualaan na tanto di agbalin amanugang ta ijay abroad. Agar arapaap ka man ako na kaon, ineng. Inkakitrubatan di apukotan. Ta itulod ko na di pagandalan da. You wait mo't I did not diramos yet. Na. I will wash my mo't my face lakay. Wait a minute. Apo, sorsorom kanon ti agsao iti diritso nga English. Kuna ninanang mo, taaddan to foreigner adadim. Ha? Daddy? Asawa ni nanang ko, Lola? Wen, addan to foreigner adadimon. Iso ang mami ko namton kininanang mo, wen? Iso nga agsaukan iti English. Practice mon, apo. Makaawat kan makasauak iti English, Lola. Matlagayam. Ag-English ka nga ruten tapno mangag dagiti tattao nga Englishera ti apo ko. Kababain, Lola. Jak kayat. Aging lisak tuan ada English ti sa una makisarita kanyak. Ngam naging English aklatan nga awan gap-gapuna. Manjak mat kababain, Lola. Di mo't agbakasyon kan iti mabiit, Sophia. Ay, wundalen. Si Kangay. Agbakasyon ka magtan. Ay na, mabayag pa'y takabakbakasyon kumatla idinapan atawan. Ay, huwag gaya man niya. Ay, inak tumanggay magpaparlor tapno napintasak mga biyahe, Ijay to Pilipinas ang ti pagpaparloram, Sophia.
Dito'y nga rudan. Tag-video ak iti pa nagbiyahe. Alangan agurangak nag-video. Masapul mo ta presentabli ak nagbiyahe Tapno ko na nagiti makabuya iti post ko abi maknanga ka nag-abroad. Anyan? Ay nasaanan nga usod ay tapahambal-hambal dalain. Kas lamay mayat tiriknak no. May pasindayag ko dagiti adda kanyak. Kasla saan na kompleto ti biyag ko. No jak may update iti social media ti mampaspasama kanyak. Wen nga rod, amin nga aramidam ipost mo. Nairwama ko gayam. Nakaugalyak ti kastan. Isa nairwama ko. Pati ti sweldom ipopos mo. Amangan no ko na indagiti tattao apalangguad ka, friend. Anya ko mabibiyang dangay. Nagbanuga mo dagiti nga ipopos ko. Jak mo taktakawan. Baya mga umapal dagiti umapal. Basta siyak, pakaragsakak tararamidag, period. Hello nakong, naimbag man tayo mawag ka. Yes, ananang, tayo will go home na this month. Ay, you will vacationing? Conforme ato my boyfriend, if he will lapad me to come back here in abroad or not. It depends to my foreigner boyfriend. Ay, you tell him kit di tapakasaran na ka. Ngawan, dumtang tunay tananang. Kahit kasanungay, we will sabat you in the airport nakaw. Kawan na, mangkita kayo to itivan nga arkilan nyo amang sabat kanyak. Kitaan nyo tayo presentable alugan. Sana tayo rugak-rugak tabangan nyo. Wow, nanako. What do you want, aya? Van or SUV? Conforme, basta presentable ay. Pilyan nyo tayong medyo barupe halugan Sige, tagpabiro ka kijay kasinsin mo, anak ko. Ay na, I am excited na to see you again, anak ko. Kailiw na kauna yan. Uray siyak mo, Mailiwak mo tan ka na kayo. Ikuyog yun to dyan, anak ko, Kadwayon to amang sabat kanya kijay airport, Wow, anak ko, areglado. Mare, umay kayon to ijay balay inton umay alawas. Tagparti kami iti baboy. Nay, anya to kasyon, Maray. Awan, ngam kayat milaang mat ati agparaman. Tapno maramanan nyo mat ati katas ng abroad. Apay sumangpotang janak mo. Wan mare, sabatan mi inton maminsan abigat ijay airport. Ay mayat sa akin diti trabaho na abroad Tamadlaw nga adot kwartana. Kanayon nga mintipos na. Pasig madang diyang yung nagamit na tipupos na nukwa. Kanayon pa iti pa nagpasyar na. Wan medyo dakil mat ati sweldo na ijay kas caregiver. Caregiver Kasla cleaner mo diyang bagaday da trabaho na ijay. Nagkunamot. Sa lawasaw mo day tanang ibaga. Di na mo tilaw-lawatan na. Kasano a cleaner kat caregiver matitrabaho na ijay. Wano natulungak nga ta. Wan siguro Adamo nga mintultulong mo nukwakot. Ay sige maray, mapanakon. Basta umay kayon tuwan. Ikan to iti pasarabom nga isang putjay anak ko. Ay kagyaman nak nga rod amaray. Mala, umayak to nga rod. Ay na, nagpintas kamot na anak ko. Nagseksi ka dita suot mo. Bagay ko mo lang, nanang. Ay katun nagsisipukal dagiti nagpuputaw alupom. Ay bagbagay mo ta miniskirt mo. Nakabakles ka pa'y. Sakan to nakasanglas. Ipadlaw ko mo't nagapwak ijabro na nanang. Oh, Rhea anak, how are you? Kay iliw da ka una yan, nanang. Mami, kunam kanyak. Tasabali itan to'y mamim. Sosyal na ang dating. Alala, umay kayo. Agpipicture tayo dito airport. Sa tayo to agaway. Obeng! Come here! Don't be shy! There are so many food here. You go and eat na! Sophia, di ka umaningles na kababain. Sul-sulinak to'y lugar tayo. Sa nasyonal di tao'y may kawa na makangag iti English asaaw. Unay kayo umutan. Kontrabida kayo manakon-nakon, tatang. Ay, Nana Bibang! You call your apo ko so that they will eat. Don't be shy. Aywan, kakalugaran. Do not go home agad I will give you something.
Ay haba pa sa lubong kada kayo, amen. But you eat first, don't be shy one. There are so many food inside. Eat all you can, kakalugaran. Naimbos samat ti kwartamaw na nakaw. Nagadumot ngamin ti ginastos mo iti kalman. Winarasampay dagiti tattao iti kwartada. Ay, naibos nga rodan tatang. 500 la nagbatin. Nagpapasken ka pa lang amin. Indulin mo la kuman jay ginastos mo. Kan apay nga may na masapol a warasam dagiti tattao iti kwartada. Good, kaya't kung aron mga ipakita na sa liwanwanan ti biyag ko ita. No agsubsobra ti kwarta, mabalain. Ore, iwaras mo ti daduma a kwarta. Ang nagkurkurang kan tumutlaang. Ore sa anan. Nangrunakit adda anak mo. Mala, sana balit na masukatan to. Kwarta laday tatatang. Inton maminsan, ornungam ti kwartam. Di ka gastos agastos. Yurnungam ti masakbayan ti anak mo para iti panagiskwila na. Sana balit adan to afam adadi na. Isuntun ti makamamang pa-eskwila iti anak ko. Agawid to kano dito iti afam ko, tao may nakikasar. Kat no may kasarnak, alaan nak to kano iti pagilyanda tatang. Sumarunon to nga alaan na ti anak ko. Kahit kanaw ti sublim iti abroad. Awan samat bus-busa mo nga ag-flight manain. Kaumutang aktupay lang, ha? Ngamjak pa'y sigurado nagsubli ako no sa anan. Kaslama sa duta kung nagtrabaho. Uray tadamat tayo afam a boyfriend ko. Patsaka di na kaming tumaybayan iti anak ko. Okay, bye-bye darling. I love you. Take care always. Sofia, asino jay mawagkan ka? Jay foreigner a boyfriend mo, anak ka? Una nang. Anyat imbaga na ngay. Kinasaritak ko mamag. Tapno maipakat ko ti English ko. Ipapas yun to akasarita inton makaawid dito'y Pinas. Uraya kunti pa nagawid na dito'y tagasar kamin. Kano may kasarnak, mapan kamin to kano iji pagilyanda. Alaan na ko ni Amerika nanang. Ay na. Nagsaya atan. Kat, mabalinda kami kadi mga alaan kinitatang mo. Kawun mapantay to amin. Ni tatang, si kakandya anak ko. Ay na, nagmayatan anak ko. Adulakit diti umapal kanyak. Apalandak dagiti ko kumaray. Iso asagan tayo ti panagawid ni Anderson diti Pilipinas anang. Tao may nakikasarang. Ay na, lakay. American citizen tanto. Sasawang magtabak-bakatan. Ay na, agawi dito'y Pinas jay agbali na manugang ta. Umay na kano ikasaran ni Sophia. Kahit numalpas ka do ti kasarda, alaan nanti anak tay jay abroad. Kat sumaruno tayon to kanon kadareya nga apo ko ta. ay na, apay kas karina ay ati kas tapang panunutam. Apay karubam laang ti Amerika. Adaw ti proseso iti dayta. Kan apay masigurada makapan ka ijay. Imposible dayta. No agtor siguro agad mabalain. Ngam no dayta ag citizen. Awan lat ang mukha. Oho, agpakalaing ka man ako na ako nalaklakayan. No agsasaw ka, kaslam mo mamin. Imbaga nga rujay afam a boyfriend na. Nalalaing ka ngam isaw. Basta awan lat ang mukditan. Mala aglibilibi ka. Adi kanto iko'y kuyog ijay abroad. Saan lang? Jak pagtatakunan dayta. Okay, darling. Bye. I love you. Take care. Nanang, ayan yaw. At dito'y kusina. Apay aya. Nang, umay kayo Adam mo ya pagutangan iti kwarta. Apay ti kwarta. Agbiyahe ko makanon jay boyfriend ko. Agflighten nga umay ditoy. Ngam ada problema. Nahak ka no jay bank account na. Kat kasapulan na ti kwarta. Awan kwarta na nga agflight. Anya, kasano daytan nga Angam na kunana nga si kasuan ka no ti bangko ti problema. Ngam mabayag ka no mo ti proseso na. Iso ano adam mo ya pagutangan. Umutang tayo pailaan. Uray tabayadan to ti boyfriend ko. No maurnos ti problema iti bank account na. Sige ang pagutangan tangay anak ko.
Kababain sa mo timututang. Nang runa ka ti ammo ti tataw dito'y lugar tayo kat big time ka. Tanagiwarwaras ka mat iti kwarta ide. Ay, kasano nga tangay? Ay, ammo kon. Ila ko tatay nuwang kan baka ni tatang mo. Ha? Oh, imbag no man nugot ni tatang. Ay, kat di ta ibagbaga Basta sukatan tumula ang gynobium Nanang, di ure upat ti sukat nantaw. Mano ti masapul gynobium 50,000 pesos, nanang. Apag iso. At dapay siguro sobra ti mapaglakwan ta. Ikontakta nga ro gynuang kan baka. Mapukpukaw mo tantay nuwang kan baka, bakit? Impastor mau? Diyan mo Tinakaw na siguro Ay sos, saan kumamot Nagdakkel katulungan tayo iti panagtalon dagi jay. No tinakaw da awan maaramidan tayo. Tilan tumo ngamin pangipaspasturam. Sigud mat nga iti ti pangipaspasturak ka dagi jay. Wano nakabulos nga ta. Diyan mo Sumangpet tulat ta. Ano sumangpet? Amangan no nagaliwak say dalaeng. Ngam no sandan sumangpet. Awan mabalin tayo lakay. Masapol masukatan adagos din na ilako taanwang kan baka anak ko. Tani, sapsapulo nun ni tatang mo. Plano na pa yun ti mapan ag-report iti barangay. Nanang, sana balita na ipawit kong ti kwarta. Ag-flight ni Anderson. Kaano ti sangpet na ngay? Inton bigat ti rabi nanang. Ay na, ibagam tay dardaras na ti sumangpet. Tapno makagatang ta iti sukat jay nuwang kan baka. Ay na makauray kay kadi. Da kayo gayam tinangila ko itinuwang kan baka, ineng, supya. Ha? Apay, nagkunangaramidan nyo tikasta. Kinapay nagilimod kayo kanyak. Ay, lakay, relax. Para iti anak taday jay nga inaramid mi. Kit iso adimi imbagakan ka. Ta sigurado ngamin adi mo kaya. Langusaran niyo ti kwarta. Ayan tinaglakuan niyo. Ay, binulod tinubyok nga afam. Tatang, sana balit ado ti kwarta day jay. Sukatan na mutlaang. Apama na maurnos ti problema iti account na iti bangko. Anya, nagdawat ken ka iti kwarta niya afam anubiam? Tatang. Ta nagka-problema ngamin di bank account na. Ay, saus. Awan daytan, imposible daytan. Red flag daytan anak kau. Anya red flag ngay bagbagamit lakay. Sukatan na nga rod mo lang apaman ang makaawid ditoy. O may naikasar ti anak tan. Danag mon masukatan daytay ti dakdak lakay. Anya ngay, ayan din lobby mon Sofia. Nagplaytan. Ayan abandan. Manual dawan nga uray tayo iti sasangpet na. Tatang, jak mga rod makuntakan ni Anderson. In black nakmutin iti social media. Anya nga hindi hostaw di kunak. Nagdarasudos kayo anang ten iti kwarta. Iti naalanan ti kay-kayat na awanan. In black na kaan. Nga rod. Ada pa yung pawpawit ko, idi. Diyak lang bagbaga ka na kayo. Pinawpawitak, idi, adak pa ijabroad. Tako na panglakad na itibisa na. Makitam? Nabayag mo't gaya man ngar aramidin na dayta. Ngam apay adi ka ng rik na. Kunakanag pa iso pa kasaranak. Nga gawid dito Pinas. Nagaduma nga minting karkarina kanyak. Ay, awanan. Pati jagul uli makanuang kan bakak. Inramraman nyo iti kinamuleng-leng yung agina. Anya kayo matang. Sorry, tatang. Adto'y tigabyon. Sagay sa kayaw, ineng, Sofia. Ano san nyo ti agabyon iti talaon? Tanya nga'y katawanan na kita'y pag-araradaw. Ay, lakay. Apay no bumulod tayo itinwang apagarado. Uno kuliglig no isaw. Ay saan? Da kayo, trabaho iti talon. Pag nakman nyo na itang agina. Numabagbagaan kayo, sintirin nyo. Di dakdengdenggan.
Anya nga ita? Jak ka ba ulan ti Papa medyo tatang? Bayadan nyo nga raw, ti kwarta awin na siyaw. Taigatang ko itinuang apagaradok, wano ko liglig na isaw. Anyat pagbayad mingay? Kat na-scam kami matun tatang. No awan pagbayad yaw. Ano san nyaw at trabahuan ti trabaho dagitin lako yaw? Tarasin yaw! Kasta una pong to ti asawa kiti dadagundaway. Diamok ag nanayo ng ti panagong unget na nga bayat ti panaglabas ti aldaw, iniinot matlabi maaw ti pungtot na. Nagsarbi nga adal dayjay ang napagtangmi iti anak ko ta nagdarasudos kami. Kat syakmat nga ina, imbes sa bayabayak ti anak ko tap na may lisit ang yaman na pakaisagmakan na, saan tagapoy ti kinagraraman ko kinonsintek ti anak ko. Iti sana nagbayag, nagsublimat lang tanak ko abroad, kat sana na nakiasawa. Alakastan, tugayem mo, ining. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, dita pakasaritaan, dito'y drama tayo. Kapadasan man ni Kabsat 1 san napudnonagan tintay drama. Kastimanti ko na ni Kabsat 1. Dear manang biyanang, gaputa 30 titawan ko medyo nagdanagak amalakayan abaro. Iso anagarmak iti balasang kat apaman ngay naklunak, tikayat ko ikasar ko adagusan iti kabitan apanawan. Agan nataklaunay ang mga sawa nga uray awan mat kwarta wan urnong ko abusbusa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Agkasartan, Lorna. Apay, adan ay kwartam nga aramaten tangag kasar uno. Awan pa'y, ngam umutangak Anya? Kayat kan nga ikasar. Taamang nga maagaw da kapay kanyak. Dak kayat ang mapasamak ti kastan, Lorna. Narigat samat ti pampanunutem uno. Narigat ti makautang. Nang runan no awan namnamaan ta pagbayad tanto. Mabayadan tanto matlaeng numalpas ti kasarta. Pangalaan ta kuma iti pagbayad tangay. Basta, di mon problemahan da ita. Taan na nakasagana a pagbayad ta. Basta kayat kan nga ikasar iti kabiita na panawin. Narigat ti mailumlum iti utang uno. Apay ti kunam nalaka ti pampanunutem nga aramidan. Wan uno, narigat ti makautang iti dakkel agatan. Agurnong ka kumapay sa kanto mga asawa. Basta ikasar kon ni Lorna nanang tatang. Nagado ti agar-aram ken kuana. Ket amangan no maagaw da pay kanyak. Pangalaam nga rod iti busbusem amang ikasar ken kuana ngay. Awan met urnong mo. Mabirukan ti kwarta. Mabayadak tumitlang numalpas ti kasar. Pangalaam nga rod iti pagbayad mo. Katay maurnong to aparwad Anya? Ay na, talaga di kag pampanunot unaw. Apay masiguradong nga raw nga dan to maurnong aparwad. Ikaw una, nagado atat tao di ti lugar tayo. Tinutal ko naman ti maur-or aparwad tatang. No saglilimagasot da amin, ay dakkalagatat daytan. Hindi ka man si kauno. Di ka agbilang itipyok adi pay napasaan. Tanarigat timang namnama kan mailawlawan. Basta ikasar kong tinubyak. Uray kumaano, umanugot jay inanang agdun na kami pala ang bayat ti panagurnong ka. Ngam di namat kayat. Kasar kanupay nga umuna, sakbay nga agdun na kami. Katuan mat nga may mayat mo't lang, kasar kayo pay nga umuna. So nga agurnong ka, tapno may kasar mo tinubyam. Di kan tumat nagururnong inay. Ngarod no addamat gadam idiretso mga minadagos iti bisyom. Anya ngay ita. Kayat mon ti mga sawa ngam awan met usarem a kwarta. Ay kat agdis kitara ka. Uray sakto ti mang bayad. Basta dumanon tayon. Tatulagan tayon ti kasarmi kanilor na. No di yo kayat. Mangayabak iti sabali amang kuyog kanyak. Anya? Yeah. Anya. Mayad kayo ano saan? Agsaw kayo. Ala, wunan. Makamu ka nga rod nga agdiskitar iti busbusem nga agkasar. Di na kami pagproblemaen iti amam iti dayta. Ay na, pasensya kayo na balayan. Naranaan nyo mo ti panagsakit ko, iti dadanon nyo. Wan nga rod abalayan, di mi matam mo masakit ka. No ammo mi kuma, uray intantan mi kumapay laeng.
Imbaga, kiti anak ko nga itantan tayo pa'y laang. Imbaga, anak ano iti anak yung maganat matlata ni Uno. Ay, wan nga raw. Mananagan nga min ka na. Ang mga no maagaw ti sabali ni Lorna, abalayan. Agad, kasano. Tangay natulagan ti pizza ti kasar dagiti anak tayo. Makamu kayo na. Ipagpabalayon tanay. Di kay maasikaso. Pasensya kayon. Awan anyaman na abalayan. Magida ka laeng. Tada kamin ti makaamu nga agluto iti pagsasangwan tayaw. Kamo dyan na, natulagan ti kasar talor na. May kasar kamatlangan. Kabukbukudan kan taon. Kasanungay, nakadiskitar kan iti kwartang aramaten ta. Saan pa rugi ako ninton bigat ti agdiskitar. Sursurak amin nakabagyan may, ta umutang ak. Ala, kabutbutang samot ti umutang iti dakkalagatan, Uno. Anyan to nga iti pagbayad ta. Mailumlum ta adagos iti utang. Mabayadan tamatla adagos no malpas ti kasar. Di ka madanagan. Uno? Okay, kasano? Agawid ta ka din, iji balay may. Diyak mo't mapanawan ni nanang ko, tamasakit. Awan mga sikasukan kwa na. Sige nga ron. Uray agbatikan diti balayaw. Sana balay, ta sidegan ti kasarta. Napananday anak mo, bakit? Napan manen nagbirok iti pagutangan na Sursuron na kanu amin akakabagyan tayo. Tautangan na ida amin. Tapno makaurnong iti kwarta abusbusan na agkasar. Ay, una yan. Nadya nga anak ta. Agganat launa yung mga sawa kat awan ba't urnong na. Dila agbain. Mampanumot utang iti pangikasar na. Wan nga rod Anyalat sa wundag iti taon ngay. Agganat tumot. Imbis nga gurnong pa'y iti kwarta na. Saan nga agpampanunot dahi nga anak mo? Kat, adda na diskitaramaw, unaw. Adda na nang. Ay na, makamannog mo't agdiskitar iti kwarta. Imot-mot na iti daduma kabagyan tayo. Naimbagpaikat na kita saan tayo kabagyan ta pinautangan da. Ngam isuda, imot da. Jak to awisan ida, hinton kasarkaw. Anya? Inak to gumatangan hinton bigat iti baboy ang mapartay na nang. Ay kat makamu ka Inton maminsanan abigat ti kasaryaw. Iso ang masapol ang makagatang kan iti masapsapol. Uwi na nang. Inton bigatan ti kasar mo, insan. Wan nga rot insan. Ibagam to kanyante, ta umay kayo tumulong aggalip itinatang niya. Ay kuwa na, insan. Nay talagayam. Nay, mabit lang insan. Tinubyak ti umawag. Hello, Lorna. Uno, adda kami ita dito ospital. Intaray mi ni nanang tamarigatan nga agangas. Anya? Kasano nga rod ngay? Sapay kasartan inton bigat. Mapuspon pa'y laang ti kasarta tani makonfine ni nanang. Anya? Sapay nakagatang kami ni ti maparte. Diyo pa'y laparpartin Itantanta pa'y laang tani. Awan mga sikaso kin ni nanang dito ospital. Ay, sige nga rod Mapuspon nga rod, Lorna. Kasimit nga rod niya balayan, ano kasta ba kahit delikadon samot nga min jay sakit na. Jakam mo alakay. Madlaw nga min anakapsot, ididimanon tayo balayda. Kapilitan nga ipuspon tayo ti kasar. Tanay, kasjay magtikasasaan niya balayan. Aglaladot di anak mo, tasaan natuloy ti kasar. Tanyat kayat na, agkasarlata nga oray adda iti ospital ti katugangan na. Agragragsak, ngam di katugangan na, marigrigatan iti sakit iti ospital. Jak ambo madlaw ama di tinakam na, tanapuspon ti kasar. Nakamisuot, saan ama tagtagari. Bye-bye no di nakakasarita, di mo matkasarita Maawatan na kumamat ti sitwasyon Inkapakanan nagitay baboy unaw. Mabisindan. Ang mga kumutong da. Mangilawlaw ang tumot dahi diyang abalayan nyo. Day, apay manay.
no natuloy ko matikasar, awan ko matipakpakanag ababoy ita. Ay, nagloko kan. Emergency nga raw. Masakit nga raw, di katugangam. Di nalain tantan-mutan, di pa nakakonfine na. Anya klase, di pa nagpampanunot yadakin kaunaw. Ag nga ngabitin kan patay ni abalayan, ngam itantan mo pa ilaang, di pa naka-hospital na. Nagloko kan. Gastos lang na ito. Kapilitan agumatangak iti kanang tibaboy, tapno saan da ako mutong. Ay, kitaganos ka. Urayan tayo, nga gimbag di katugangam, satay to ituloy ti kasar. Kumusta, Lorna? Naimbaganan ni nanang mo? Makarwar ka din dito ospital? Saan pa'y uno? Amangan no makalawas na pa'y dito ospital. Ado pa'y ngamin tinaskan nga agasan da. Kan iwayat da laboratory na. Anya? Ay, nagbayagan nga eh. Makauray ka kuma, uno. Maawatam ko mati sitwasyon ti inak. Nakakaasi nga rod. Takimot tong itikas ta unay. Agkakapsot. Ay, wala nga rod. Sapay ko maata makarwaran adagaw. Tani, awan ipakan kun kanagiti ginatang ko ang maparti inton kasarta. No amok la mapuspon ti kasarta. Diyak ko mapalagi matgatang iti mapartay. Insan, nayunak man palang tay inutang ko ken kaakwarta. Tanay, awan mo't ipakan kun kadagiti ginatang ko ababoy. Mano aya, insan? Ure, 2,000 lang insan. Awan pa'y mo't ngamin trabaho kita. Sana bali. Ta si kanto ti una ak abayadan, inton malpas ti kasarmi kan Lorna. Ay, basta bayadan nakto insan, tanay. Anda na kay sangratan ti kwarta binulod mo. Uy, insan, di ka pandanagan. Si kanto ti kaunaan abayadak. Mabit lang nga raw. Inakalaan ti bulbulo da makwarta kasinsin. Kamaw dyanan na. Naimbagan kayo matlangan, nanang. Wan nga raw. Ngamay na, medyo nakapsutak mo lata. Di yung amin pampanunutan ang nakapsut kayo, nanang. Okay, kasanaw. Kabaalan niya, ti bagiyaw. Ituloy tayong ti kasarin ton bigat. Ha? Inton bigat adagosan, uno? Katuan tanay, ano lagi tayo mangur-uray iti kasarta? Nala, tuluyan tayon ti kasar. Uray, takabailakon ti bagi kanak ko. Nakapsot kayo pa'y matnanang. Kabailakon. Tapno malpasan ti kasaryo. Tatang, agreeing kayon. Addan dagi ti agpartay. Rogyan tayon ti agpartay, tanay. Itan ti kasarmi ka ni Lorna. Anya to oras na ya. Alas 3 iti parbangonan Nagsapan nga eh. Ang mga no mabanglas ti taraon no maluto adagaws. Saan tatang? May mayat no masapa ti panagpartay. Tanay, ibiyahe tayo pa iti sagana. Alang arod May, adaawag ko. Hello? Sino na ito, hoy? Hello, mabalin nga makasarita ni Sir Uno. Siyak na ito madam. Apay ka day? Ay, mangkita kayo langan iti sa bali nga mangkasar kanya yo sir tani. Naatake ni Father Idirabi At ada iso na ICU tadta. Anya? Apay nga eh. Sino nga yung timangkasar kada kamay? Ay, pasensya nga talaga sir Hantay yung matnganam naman dato nga pasamak. Sige, bye. Kasano da ito yan nga eh. Apay anak ka Day mangkasar kada kami Naatake kanumutan. Anya? Mangkita tayo kanu iti sabali mangkasar kada kami tatang. Ay, ditay pa lang arod partyan lagi iti sagana Agsapul tayo pa iti sabali mangkasar kada kayaw anak ka Anya, adda na kontak yun mangkasar kada talor na. Upat dagitay inawagan mi. Ngam saan da masango. Taadada iti seminar. Anya, kasano nga ro din? Si Kangay, amangan no addam ammo. Awan nga ron. Naawagan mi aminen nga am mo may. Adamot lakasarin da. Ano ti kagiddan tang agkasar? Kat, di ipuspon tayo manan ti kasarta. Puspon la akanayo na.
Kat, anya ngay nga rod. Aganos ta uno. Saan mo't ang naigagara tinapasamak iti mang kasar ka data? Anya mo ti kastuyan. Awan na ti pakataktaktakan ti kasarta mo. Uray itantantalaang iti sumagmamano nga aldaw. Tamang tulag tapay iti mang kasar ka data. Alang arod awan mabalin. Makaisamakmat iti sitwasyon da insan uno ita angkal. Namidwan na itantan ti kasarda. Wan nga rod Iso nga agsyud-syudot jay kasinsin mo. Nakamirog-rog. Di pa'y umisem apulusan. Kasano mga men angkal? No kaano pa nga ganat ang mga asawa? Isumot ti pan nakataktak ti kasar na. Di tayo mo't namnamaan ti kasya na pasamak. Saan mo tanay gagara? Wan matkit di angkal? Sa nabalay ta sumagmamanumot lang nga aldaw ang may tantan ti kasar. Kat ada natulag dan amang kasar kadakwada angkal. Adan, sapay tawanan ti pakataktakan ti kasarda kaanakaan. Unaw, adamot mapaspasungadan na bagyo anak ko. Amangan no agbagyo inton kasaryaw. Ay katuray Rain or shine, matuloy lat ti kasar na nang. Sapay napigsa ka no abagyo dayjay, duapay mat abagyo, agsaro no abagyo. Basta matuloy ti kasar, tanay. Namin napospon. Alangan nga ipospon tayo manan. Kat no kasapulan akat ipospon tayo. Ay, hoston na ita, pospon. Makauma. Basta matuloy ti kasar, nga uray agtudaw na nang. Saan siguro amag na dito iti bagyaw? Nagpigsa ti todo uno. Patuloyin tayo ka diti kasarta. Katuan kakaisuna anasapa si mangpot ti mangkasar kadata. Ay sus, maitayaban ti tulda iti salunan uno. Di mo pakadanagan na ita. Taado dagiti lalaki amang yaramay. Ay, naggrabe ti pitak. Ken agayos ti danong uno. Itantan tayon sapay laang ti kasarta. Kaanon to pa'y amalpas ti kasar no may tantan manan? Kat, nagpigsa nga rod ti todo. Agsukat ka din. Sapaan tayong irugit ti kasar. Mabitla amalpas ti kasar. Ay na, nagpigsa ti angin lakay. Kasano day tuyon ngay. Dagiti matlanin ang kaninong ti simbangpot. Agpilit jay anak mo. Isa patuloyin tayo lat ti kasar nga urag bagbagyaw. Agunget mat mo ibagam amapospon ti kasar. Anyan, kaasi tayo nagpita. Kasano day tuyon ngay. Kan may sa napartain nagiti sagana. Isa kapilitan na tuluyin tayo ti kasar. Ta sayang ti sagana no mapuspaon. Insan, tangay nalpasan ti kasaryaw. Kung masyak ti unang mabayadan, bayadan mo na ti utang mo, tausaran mi matan kasinsin. Ay, kasano nga taday ito yan? Awan mo't di maray iti kasaramay. Nagiti mo la basit aninong kaninang. Taltalupay tayo nang tadi ti parawad insan. Anya, kasano nga roday tangay? No anya tulagan, akat iso masurot insan. Awan pa'y talaga insan. Ikanak iti pawayway, uray dwalawas. Ta agdis kitarak pa'y insan. Anya? Uno, nagado ti tao di ta paraangan. Sapsapulan da ka. Uwen, mayro pa akita. Nagitay nakautangak dagita. Kasanon ngay. Si kantumat ngamin, impilit mo atuluyan ti kasar. Kat amumit nga agbagbagyo. Anya ngay, awan lakit nga rodan ti dimaray iti kasarta. Uwan nga ron. Dahil tatijak na panunot, Lorna. Anya ngay ita uno. Umayda ka singirunin. Adda nga rod pagbayad mo. Awan tawan mo't dimaray iti kasarmay. Awan nang tadi ti parawan. Di kanto mga minagpampanunot uno. Ala, rumor ka. Tasangwam dagiti nakautangam. Mabainak nanang. Awan pagbayad ko. Katasino ti sumango kadakwada. Da kami ay naglalaingamon ngay. Ingkasangwon ida. Tagpakpakaasi ka nga ikanda ka iti pawayway mo nga agdiskitar iti pagbayad mo. Makipagpakasya ka na kayo.
Awan na talaga ti kwarta kita, tanay. Awan mo tinangtad iti parwa iti kasarmay. Tal-talo ginangtad kat sagwa 150 pa eh. Awan na talaga. Pasensya kayon. Sapay ko mata maawatan dak. Uray ininuta kabayadan kada kayo. Agtrabaho akpay tapno adda pangalaki ti pagbayad ko. Apay ang nakaimpake kalor na. Agsinatan uno. Anya, apay akas tati bagbagam. Anyat basol ko ken kabakit. Ay, makapadis mayamit ngamin ti kastoy. Diyak kayat ti asawa nga ado ti utang na. Kasla nagdagsan iti biyag ti kasta. Unay ka na ya. Day talaang ti pangisinaam kanyak. Amumait aninamnamak ti parwad a pagbayad. Kan inak man din makitrabaho iti kalsada. Tapno da pagbayad ko. Basta agawid akon. Takababain ti masingsingir. Pati siya, mairamraman a masingsingir. Pasaray sungatin dakpayin dagiti nakautangam. Gaputa di da ka madanon dito'y balay. Siya kun ti pagsasawan da iti agkakasakit. Ala, bayam. Tay karigatak abayadan na iti utang ko. Di ka pumanaw Ay ayatin ka. Diyak kayat nagsinata. No kasapulan nga aglonak, tapno anda pagbayad ko, aramidek. Naglonak nga rod katiso ti pinagbayad ko kadagiti nakautanga. Inininot ko binayadan ti loan ko. Ti amok jak mabayadan, ngam kaasi na nabayadan mi mitlaang tanasyan ti asawak kanya, kat nakitinulungan ng bayad iti utang mi. Kat itaadan duangan anak mi iti asawa, kat adamatan pwesto mi iti pagtagilakwan iti ikan, ijay ili mi, kat iso ti pagtataudan ti pagbibiyag mi. Alakastan, ti gayem mo, uno. Alagagayam di tan ti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo.